Ayda Cilas. Assalamu alaikum dostum. Yakıra gel. Bak kançada koydum hani Kia Rio'nun tuğandar. Sonun bir maşine geldi Kia Rio. Buna hazır. Basında kançada yatat. Assalamualaikum dostlar. Kia Rio 2016 1.6. Bunun E'si 480'de. He, kançaga değil. Biroq normalde жақсы tushib berem derdi 420 berem derdi. Gördünüz mü tuğandar? Jakşıra bir söyleşe turgan bolsanız 420'ga berem dedi. Emin biraz tanıştırıp ket. Yılı kança? 2016. Qanday o'ylaysiz bu maçdan? Qanday deysiz? Taza mına Moskvadagi taksi baygeleri alıp rasa jırgay turgan maşina turbayбы? Gaz benzin. Oh pay dey turgan jeri mına uşul жерде экен туғандар. Электроскоподъемник алды эко иштейт. О, Кондиционер иштейт. Баштан несі болса барлық нәрсесі иштейт. Ультруль. ne künösü var bunun? Ne ayıbı var? Күнөөсү Ha. күнөө бар, күнөөсү сатылып кетиш керек машина. Ana gördünüz mü? Tuğanlar alas buna treşine veya çirik yerleri var mı? Tuğanlar alasılar ayday turgan jeri. Косметика иштери бар. Ha. Булар эчтеке эмес. Бирок болсо 10 миң 15 миң өлкөлөр арасында. Ички салон көрсөтүп кой. Birok rodibi mınava 420 minge öte layık tükende. Tuğanlar köp söylemeyin. Ildıkın ömer. Basasınlar, kelişesinger, ayda cılası ayda ketesinger. Башта газ бензин иштейт. Уландар баллондар лета. Обычный штампованный диска. Машина кыла турган жери жок. Кузовда бар. Аз эле булчу. Вложение не требует. Ходовой часть мотор полный. Сон. Машина айдай саар ишти кыласың.